okushaba oku kw'abantu kukwata enshonga nyingi nk'omubaro gw'abakazi bari omu bihome okukuza gye abaana hamwe n'okureeberera gye obwo barikuringaniza aboojo n'abaishiki. It's at this point you want to risk for your children. You're caught in the web, and for some reason, one or the other, you lose it. Jane namwesije orwebembe ekigombe kya banki n'amaka ekyo bareberezibwa nkore yashira abakazi okushabira bagenzi babo bakomiirwe omu maka ahabwa omuhonda nayo omu maka. We are praying kuyaja ekihome kirya na nebihome byona biri omu maka gitu. Abakazi bakomiirwe, abashisha bakomiirwe, abaana bakomiirwe. So when you're praying for prison, let's shift these things into the reality. Omukazi wamwegesa okushoma Bibuli ikiba nikimanyisa ngu wayogesa ensi yona okushoma Bibuli abakuba mubaza kwegesa abaana baabo okushoma. Okushaba okuhoona kaba kutebeekanisibwa ba the Bible Society of Uganda kandi aba bahiga abakazi okwongera amaani omu kushoma ekigambo kya Mukama omu Bibuli kibahwera okugira amasiko. Amaka gatabangurikire omwe nitubaasa batakwegita nka Bible Society nitubaasa tutakukozesa Bibuli omu maka gaitu. Nzikiriza ngu abakazi kuba kwija hamwe oba abakyara kuba kwerundana kushaba Ruhanga nakora eby'amaani. Abahona bashaba okuguma nibatayahira amaka ga bagenzi baabo abarikukora abaana mu n'ebizibu by'ensi egi okubaasa kubagaruramu amasiko okureeberera gye abaana baabo. Gashoka Michael tumwakire.